Swastiastu. Namuasa oleh Iwayan Indra Pramana Putra. Namuasa sampun lintang. Rauf ibelog jadi dinas aja. Kadi itu gendong teke ide. Kewala iki kalih 3 4 5 lan 6 namuarsane mangkin ibelog sampun dados sang wikan ring adi sastra namuarsane mangkin kamar ini sang wikan jadi kalancuran ngalahin genahi jani ngalahin dikhalis sani ngalahin rasani sani menyarengi kewalam nenten dadi sebet ring galahe unik ngiring pakedek pakeyung ngiring ngaturang suksema ring guru pengajian suksema ring simpal suksema ring SD 9 Pedungan. Om Santi Om.